Talkalava mai lau Samoa Entertainment TV. Mai pia. Ya, ai o tātua tumu ole ne yaso. Usi mai whafonga. Ua whaamauni ai nei ele malo malanga wa lele mo masina mo mwe tolu le tausanga. Januari, Februari, Mati e lau mai ei tanga ta Samoa toi fo i mai ulu tātua tunu. Ma lau e se toi fo i au whai ngā ruenga whaavai taimi mo New Zealand ma Australia. Whapena fo e ono tōngi pāu ele malo le wa lele a fiti e au mai ei whanau sipi sa whaatalitali uma se ia maea a lātou suenga ma au mai ei tangata mailo tātou i tūlangi whai ngā ruenga i Samoa o fua le nā malanga mo le vai a solo na tolu o Januari. Ai ole talatu e tuli loa i le li tala vaulusu whātau sanga lea na mawai siama COVID-19 ma whaanofo e se ai talu mai te sema. O le vai aso nei le ua whaailoa mai ai le ofisa sili o soifua maloloina le sunga tole a fua take nā seri. Ua whaamaonia i le whailoa inga lea matustala wale ai se siama o maua po ni aunga o le mai COVID-19 o i loa i le li tala vau. Salona la Samoa na mena mai so me de faro ko to fiba to bela ya nisi vai no ni ainda va ya ni uma setele na ya faro na uma mai so la Salona valo ya Januari wasati ai tu ya so to mai so di mo tu o ma to tra me fo ni tu felicitations ni mautu noa o isafa mautu ya la negative. O le tamale a luasu whātau sanga na malanga mai Hawaii mo so mai fiti in malanga o le aso iwa o te sema peitai o le tolu aso mulmuliane a e mawai le siama i suenga na whai. Tala toi tuli loa mai le se lau ono sifulu a whetala le uwha maonia e le maloe toi tutongia e taimina le whainga aluenga ai le li leo ya tupa i le lei malefanga. Talu se tua inga o lona whaata mala le whaati nongo lana ngā luenga i se mta upu nā lia e talu mai le lua fesu fitu. Peita intoso mai lava nā mta upu mtoe apili e le lei malefanga le whaate oia ma manu malo ai. O le mta upu len fina wina le fionga ya whawalo le whau Harry Schuster a o whailon ofisa loia i tausanga ua tuanai. A o le avea i nei oia ma minister mta ngā luenga o leo mwhalpui pui. Na fasilingia ia le fionga le minister o leo talu o leo fatu ato tongi le tupetele le nei ia le lei malefanga ili taimi ua pale mai ai le to finga minister i sona sao i lea whaai unga. Peita il tali le fionga le minister o le whaai unga wai nei o le mea tonu lava le sa finau iai o le soli tu la fono o le whaai unga na whaate ai le ali i leo. Ai o lona ofisa lo ia sa ngalue ai nā taimi o le mta upu lea na tofia loa o ia avea ma minister ma ava ese atua i loa le ofisa lo ia lea molona tau ainga mai le nā taimi o mai nei. Ma e lea i fo isa na tupe o mauai o le totongi o le ofisa alu sa o lava i le ofisa o lo ia aile o ia e pei o na sao noa le fionga whawalo. Mo e au se tupe o le lui o le ofisa. O le ofisa rai le to ia i se mele to ia o ia le ofisa o le ofisa na hoi ofisa o ne to tas no ma vai ma to foi na pa ma ene de obis ia o saurula ia na o ofisa fa no ia Schuster los sam o so proprietor ia no to fia loa o le minister ia la lo tamo a le mal officer o on lo mix ele la se tupe me tupe benefite ia individu ai o tonu o le fino wala no fina o i le temere ka o foi le apili le malfa e si se ma fua na lena i le tura fo si se le fa yuma ma fua nga tonu le fa malolo le tupa i le malfa nga mai le officer lo
Ua amatala fo ile tausanga I fita mapuapuanga I se tasi o ainga po umatua mai le atua le pata. Ina ua tausa ili ai nei leo le mafua angol maliulilo o sola alo teine lo sufa tausanga le matua. O le tonu len tupu mai le sto na itulwai mai o lo faya pe ya iso suenga a leo le mafua anga tonu pe tai. Wata tamai lava pe ona sao no le suikom sina le fionga awa pa aulongo I tino Filipo na faatupu lava e ia le tonu. Mai o lo oto I pea lo na tino le fale maliu o le tupua tamsese me o le imtotua mo se faa mao ninga o le mafua angol maliu lilo. Mai ua faa opopo ato ai nei lea fo itino maliu ile fale maliu o le tupua tamsese me o le e faa talitali ai pea se fo mai e faia ta otonga faa pitoa. E leo iloa ia ni mafua anga. O nisi o maliu lilo o lo tau fiai nei imtotua ua tuso tausanga talo na faatali se foma I faia suenga. Lau Samoa Entertainment TV mai o pia mana tamua sfa poponga ile so ataya ile lo fole tua ai fa soifua ia.